سلااو روش باشی وار باش همی هوالان را اونتر بخیر هاتن هیویدار مون باشن ایرو برنامه اکی ما تیرو تجی هیا ام بیکو وقت واندا بکن ام در باسی نوارو کبولتنا خواه ببن پیشی از بپرسم که کیجان هوال ویدریه هنک حالی و بپرسم ایرو مجاری مگره کی کورن گرانن مسئله سیاسی نه مسئله روجاوی کردستان جنیز و علاقه دارد که چی آگریت چوانی تا مسئله خواه حال کرد تا نوی خواه بدست خست وکی دن اولو موزیک تو چوانی اگیبتر مالی تجرباشی متوی درینه دیسه حوالی ما ای دائمی حوالی ما نوجی هاتنه جزرلی تجرب خیراتی بروسک حوالی بروسک جیلی ودریه وکی دن محمد کوتو همی حوال ودرینه کردو تو چوانی دم خنس مالته آوا جبو هاتناته تجرب خیراتی محمد یالچن محمد تکتاش همی حوالی ما ایکو دائمی تین لما تماشید کن اجبارا سپاس تکم حقا جی من نتارم جبو وی علاقه و جبو وی کانالا ما گلک باشه هر چند دم بدم هن روش هن وسع علاقه کی پر سوپر تنه لبلی لگوری کانالا ما چه وکو نوه بیه 3 هفته ما کانالا خو اکتیف کریه دیگل و 3 هفته آنجی علاقه گلی ما جبو ما گلک باشه ام رازینه و هیوید کم هونجی راضی بین جراوشا ما ج پرفورمانس ما نه بقاسی ده 15 نوچین که ما آماده کرنه از همه بچم جوار بینم پیشکش بکم گلکی گرینگه از خوازم وال به بالداری لما تماشا بکن دوی نابری ده tam ده زندی ده جی تلفون جمراتین که از بپرسم یعنی وقت تلفون زندی جی نه باشه حوالین هیجا اگر هون آماده بن از درباسی نوچه دسپیکی ببم مدیت علیم تکنیکی دنگی می باشه کامرا لجی خویه دیمجی آماده کرنه هر تشت زلاله و هونجی آماده بن نه کوچبر جکامپن دو که و گریان نینووا شنگاله افتشکی گله کی باشه جبر کو شنگال هاتبو ورا کرن جبر مسئله اولهی اولکاری قطنه به وان وسا باورد کر لبل شنگال نها آماده جبو پیشوازی کرنا همی شنگالین کو بریان ها د کامپین جدا یم باشور کردستان و دوری دن هاتبون بجی کرن قسمه کی شنگالی البته لباکور کردستان ل روجاوی کردستان دجی لویدری نجی هیوی اوکو اوجی ددمک نزدا وگرن توان نو وگر شنگاله یا کوشبرین ازدی دوام دیگه ددمین داویدش بر آرامیه لشنگاله ازدی کم بکم ج کامپین پده که ودقتن بری خوددن شنگاله طبیعه بریار عراقی جی عراقی بریار گرت بکو و کامپین لحرمین جدا ین باشور کردستان و لحرمین جدا ین عراقی والا بکن پروردهی الویدر یاش بزاروکان دی بداوید به وزارت کوچ کوشبرانی عراقی بداخیانی که راگهاند کو د چارچوبه هولدان حکومت ینجبو و گراندن کوشبرانده ایرو 732 کوشبر ژ کامپن دو که و گریان سر مال و ملکی خو جیواری خو ین لنینووا و شنگاله جبو کسین و دیگرن الیکاریا آبوری تکرن هولدان ینجبو و گر کوشبران یل نوا کامپن باشور بردوامه بریان هاجی مالبات کس کم بکم و دیگرن باشه ام بچن سودانه لوی داری کریزک انسانی هه بنداوک هلوشیایه تشتکی مرو تدبیر نگره وسایه مثلا بویریم به شکلی چما اروپا زده پیک نین یعنی بنداو چه وقت کاره هلوشه لسودانش بر باران دجوار ولهی بندا و که هلوشی حتی نها 6 کسان جیانا خوش دستای گله کشی وندانه ترس و فکار اوه کو کسی ونداجی دنابا مریان دبن چاپمنیا سودان راگهاند کج بر لهی و باران دجوار بندا و اربیات یا لروشلات ولید هلوشیایه 6 کسی کو جیانا خوش دستای نها جنازه وانتینه برهف کرن گلک جوان گله کچین ها وندانه جبر هلوشینا بنداوی ترس اوه نخوشیا کولرای لولید بلاو ببه
لهی زرار دایه بقاسی 317,000 کسان حتی نها. یا از هنک نهایم درباسی مجرا کمپانیه ببین، کمپانیه که هاتبو دست بیکرن جدار وکرن ران نه. از دخوازم حوالی ما و نوچی به بالداری تماشه بکن. نه نتنه دو مروین ما هر وها گله کس لإیرانه لبر دار وکرنه نه. لکوریدور مرنه لبندینه کو مروین رژیم ایرانی ورن ببیجن ایدی ساعت و هاتیه دما و هاتیه امودبن مرنه امودبن دار وکرن. دار کن به خایداری مالباتوان به هر کسی. مثلا تو آگادار بی کی چه معنویه؟ تو انسان ما جوان ما دبی دار کی. آریه که هی مرد کاره پیشیل و دار وکرنه بگره. اوجی هلوستا ویه هلوستا ملت ما قدا ناونتیوی ناو کردستانه. اگر به امزین خو، اگر به سرهلدانه، براپرینه، اگر گل ما لهمبر وان دار وکرنه بسکنه. دولت ایران دکاره شون و گاو باوجه دکاره وان بریاری خواهی وجوبه کشتن انسانان شون و وگرینه. نوچی همه اوه ده چارچوبه یک کمپانیا یا لدیجی جزای داروکرنه یه پخشان عزیزی و شریفه محمدی هاتنه برین 36,000 امضا هاتنه کم کرن بنیرن ده نوا هفته یک دو هفته ده او خاصه امضا هاتنه برهف کرن یعنی از دبیجم نزیده البته اوی امزین جنانه ای روزنامه‌گر ای اکادمیسیانانه لیبل ارتیر ناکه کمپانیه که برفره یا گل لازمه جبوکو دولت ایرانی کربه شون و گاو باویجه یکیتی راگهاندن جن یا رجه انجام این کمپانیا یخواه اشکره کر کمپانیا وان چی بو جدار وکرن رنا روزا 12 تباخه هاتبو دست بیکرن بریا من بیجن 2 هفته بریا 2 هفته هاتبو دست بیکرن اف کمپانیا لهمبر بریارین رژیم ایرانی یا در وکرنا روزنامه‌گرین جن شریفه محمدی و پخشان عزیزیه لگوری داخلیانی اف کمپانیا ایرو بداوی بو د چارچوبه کمپانیا ده جدهان سازین راگهاندن ین جن سازین جواکیا سیویل انجنان سازین حقوقی امضا هاتنه ورگرتن د داخلیانی ده وها هاته گوتن درباره به کمپانیا ده روزنامه‌گر سیاستمدار روشنبیر چالکوان اندام سازین سیویل جنان سازین حقوقی این روجاوی کردستان ین جباشور و باکور کردستان ولاتین روشلات ناوین وکی لبنان مصر مغرب تونس ولاتین اروپای بگشتی 36,398 امضا هاتنه برهف کرن جا اروپای چماناتی برهف کرن نزانم بلکه جی حوالین ما یان جی مروین لدجی ادامه لأوروپا جی برهف کرنه کمپانیین آلترناتیف هنه دومن هایا مجیتنه انجام این کمپانیای وشکیره ورن شاندن جه فدراسیون روزنامه‌گر ناونتوی جه ریخسنا مافی مروان جه ریخسنا روزنامه‌وان این سینو نرنصره ورن شاندن اوی بکه به نوع حرکتی لجه مقام ایرانیش بکو او جزاین ایندامه ورن روستاندن هیوی اوه وره روستاندن سالار محمود داغفه دبی دولت عراقی داوی لداگرکریا دولت ترکیه بینه ام بله سالار محمود از بوه بدم ناس کرن شپاو ناس کن لی بله جربرین یعنی که اندام سرکردایتی یعنی که دیار کرد و پیوست برای دولت عراقی داوی لایریش و داگرکریان دولت ترکیه وره آنین برپرس ملبند گرمیان یا یعنی که سالار محمود درباره روشا کالج و داخویانی یک داچاپمنی را گاند وانوا که یعنی که کاریه برای دیپلماتیک هزین حشد شعبی نچار بکن مجبور بکن وکش جبرکو باوی که بی برپرسیاری بی هماهنگی یعنی بی کل هف بکن حاتنه کتنه هرمه مسئله تی بیراوه دو مجبور را گانده بو دو بخاصی 400 وسایتان هاتبون کتبون ویدره گرمیانه هرما گرمیانه لویدره خواستبون دستاین سر بیرم پتروله لبیرم پتروله باوی که قاچاق پترول تی درخستن هن کم هنه بقاچاقی پترول دردخن دفروشن ولاتین عربان دفروشن ترکیه دفروشن ایرانه هشتی شعبی ادعا کربوکو او به تعلیمات بغده هاتنه کتنه ویدره پاشی جی دره و لحوانی بون ادعا کربونکو وان بیانه کرا لحف کریه دوی انجام ده هاتنه کتنه ویدره
لبری سالار محمود tam berovaci dibêje tevê ku tişta duh qewmî pêwendiya xwe bi welat re tune bi netewa Kurd û Kurdistanê re tune ye lewra bi tu awayî nabe ku bibe aletek bibe amûrek çapemeniyê lê mixabin hinek saziyên çapemeniyê bi awayekî bê berpirsiyartî nêz bûne rewşa hewî alostir nîşandane ji xwe re kirine ajandeyekê siyasî duh bi rêya dîplomasiyê me weke yeneke me xebat meşandiye me dawî li vê rewşê aniye divê rê li dubarebûna vê yekê bêgirtin yani divê derê de bang li Bexdayê dike ku carekî din nekevin nava hewldanekî bi vî rengî yani neyên bi wan wesayîtên zirxî heremên me bîrên me yên petrolê dagirin nekin û bang li çapemeniya Kurdan jî dike yan jî çapemeniya Ereban nekevin pên û çên bi vî şeklî niha di rojeva me de dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser axa Başûrê Kurdistanê heye eger hûn ew qasa giringî didin meseleyên Kurd û Kurdistanê berê xwe bidin dagirkeriya dewleta Tirkiye ya li ser axa Başûrê Kurdistanê dibêje Salar Mahmud ka bibînin wekî din çi dibêje li gorî agahiyên me hinek kes ji bo ku qaçaxçîtiya xwe bidomînin dixwazin rewşa herêmê ne aram be berpirsê melbenda germiyan ya yenekê Salar Mahmud balkişan ser êriş û dagirkeriyên dewleta Tirkiyeyên li Başûrê Kurdistanê û got germiyan di şerê li dijî Daişê de çeperê yekemîn yê şer e ku parastina Silêmanî Hewlêr û Behdînanê dike lê îro li Hewlêrê û Behdînanê dewleta Tirkiye dagirker ketiye kurahiya herêma Başûrê Kurdistanê pêwîst e herî zêde xebat û tekoşîn li ser vê yekê bêkirin ku bi rêya Iraqê ev êriş ev dagirkeriyên dewleta Tirkiye bêne seknandin tevî hemû hevrekî tevî hemû pirsgirêk û nakokiyên li ser xak û mûçeyê pêşmerge jî niha dewleta Iraqê ji me re ne dewletekî dagirker e divê ji dewleta Tirkiye bixwaze dagirkeriya xwe ye li ser axa me bide rawestandin dibêje Salar Mahmud baş e hevan Rusya û dewleta Tirkiye li Bakurê Hesekê dîsa dest bi nobedariya hevbeş dikin nobedariya hevbeş yani dewriye digerin dewriyên hevbeş dewriyên hevbeş ev salekî bû sekinî bû lê niha jinûva dest pê kiriye Rusya û Tirkiye nakokî çi ye hevalên hejayiyê ku fehm dikin ji meselê Tirkiye endameke NATO ye û li dijî Rusyayê şer dikin li hin çeperan weke Ukrayna lêberê dewleta Tirkiye weke endameke NATO bi Rusya re tevdigere li Rojavayê Kurdistanê armanca dewleta Tirkiye ew e fitne fesadî derbixe li Rojava şer derbixe Daişê sor bike û berde ser Kurdan weke endameke NATO ji aliyê din ve endamên din yên NATO jî di nava tifaqê de ne bi qesedê re bi Kurdan re yani nakokî heye û Rusya jî weke dijberê NATOyê li wê derê weke hêzeke garantor sekin ye qaşo dixwaze herem aram be ji bûyeran ji şer hinek xalî be lê ew jî dizanin ku yê ku şer derdixe yê ku fitne fesadî derdixe dewleta Tirkiye yê ku Daişê sor dike berde ser Kurdan dewleta Tirkiye Rusya vê yekê baş dizane lê belê ji ber ku dixwaze hinek hêza NATOyê kêm bike endamekî NATOyê li cem xwe digire carna hin tavîzan dide carna rêve dike ji bo ku bi rêya dronan êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike carna rêve dike ji bo ku qesedê aciz bike yan jî Rusya ji bo ku tesîra xwe ya li ser Kurdan zêdetir nîşan bide Tirkan yani dewleta Tirkiye weke tehdît bikartîne yani ev nakokiyên siyasî li herêmê tim dewam dikin her dem her roj mümkün e bûyer berûva jî bibe bûyer biguhere lê belê ez ji were bibêjim di demên pêş me de ne dûr di nêz de hûn ê hin xeberên mizgîniyê bibîsin di derbarê Rojavayê Kurdistanê de rewş bi vî şeklî naçe hûn ê hewl bidin lêkolîn bikin fehm bikin çima dewleta Tirkiye ji nişkeva ket nava endîşeyeke ew qasa mezin çima
وقتی که دولت ترک دست به ایریشان بکه هم بزنن که تشتکی هیه اندیشه دولت ترکیه دست به کری اندیشه آواجی مافتاره بلا بکه به نوع اندیشه بلا ببحجن بلا بترسن yani fayda tırsı ji acel ra tuneye. Acelê wan hatiye çünkü hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava kirine. Wextê ku Kurd tune bibin ew dibe dawiya tunebûna wan ya li Kurdistanê. Eger însan bin hebûna xwe ya li Kurdistanê dikarin bi rêyên însanî bidomînin. Dikarin bijînin, dikarin bimerabin lê ne bi potînên xwe ne bi kincî xwe eskerî. Weke însan, weke sivîl elbet weke her kesî ew jî dikarin li Kurdistanê bijîn lê bi potînên xwe bi kincî xwe yê eskerî ev bêrûmetiye ji bo Kurdan. Ev tecavûz e. Kurd bi tu away divê vê şeklê qebûl nekin û tim jî red dikin ji xwe tekoşîna heyî a Kurdan jî ji bo vê yekî ye. Hevan û em dirêj nekin ji xwe tiştê ku tê zanîn tê zanîn. Niha Rusya û Tirkiye li Bakurê hesekê dîsa dest bi nobedariya hevbeş dikin. Nûçeya ku me ji were amade kiriye ez ji were pêşkeş bikim hûn jî ji kerema xwe re li bendê bin ku ez heta werim ser meseleyê esa pir mühim e. Daxuyaniya wî ya dawî me bi baldarî xwend hin xalên girîng ku mi jê derxistin ez dixwazim ji were pêşkeş bikim û îzah bikim û eger li bendê bin meseleyê herî mühim ew e. Niha ême qedera me siber roja me al Rojavayê Kurdistanê hinekî girêdayê Sûriyê ye. Helwesta wan sibê du sibe Sûriye ji Tirkiye re bibêje ev karê min ê navxwayî ye bi Kurdan re ez têkilî çê dikim bi rêveberiya Xweser re ez têkilî çê dikim ez xweseriya wan nas dikim problemê min ê navxwayî ye îşê we pê tune tek karekî we heye hûn ji xaka min derkevin heremên dagirkirî vala bikin û piştgiriya ji bo terorîstên xwe jî bidin rawestandin yani terorîstê ku berdin ser me kan binirin wê çawa be. Yani diyaloga esas ya bi Tirkiye re eger li serviyê esasî be diyalogekî gelekî baş e. Ama diyaloga esas li ser hevkariyê be bi dewleta Tirkiye re bike ve nava ittifaqê çawa ku Îraq niha çê dike ev gelekî xeter e. Ama min hin xalên xeter dîtin tê de. Ez ji were bêjim ji kerema xwe re li bendê bin. Hevan no. Hêzên Rûsî û Tirkî piştî nêzîkî salekî ji rawestandina nobedariyên hevbeş li Rojavayê Kurdistanê Jinûva dest bi meşandina van nobedariyan kirin. Wezareta Berevanê ya Rûsya roja êniyê bi daxuyaniyekê ragihand ku nobedariyekê hevbeş li Bakurê Rojavayê Kurdistanê bi qasî 10 kilometre dûr ji sînor pêk hatiye. Wezaretê diyar kir ku armanca nobedariyên hevbeş şopandin e da ku dîsa pevçûnê leşkerî dernekevin. Tê zanîn ku belavbûna hêzên Rûsî li Rojhilatê Firatê piştî vekişîna beşekî Amerîkayê a sala 2019 çêbûbû. Yani dema ku Amerîka biryar da xwe ji herêmê vekişand serêkaniyê çawa hat dagirkirin. Amerîka ji wê derê vekişiya. Û sozên sexte jî da qesedê got çekê xwe ê giran ji wê derê derxe û piştre jî dewleta Tirkiye hat kete ev. Tabii êdî Trump êdî beşekî Amerîkayê êdî Pentagonê û meseleyekê dine. Ama Amerîka vekişiya hin tavîz dan Tirkiye. Di berdêla wî de çi dan Tirkiye, çi dan Çin stendin, ew jî girêdayê mesela Ukraynayê jî. Yani tiştekî didin Tirkiye, di berdêla wî de pir tiştan ji Tirkiye digirin. Meselê ticaretê jî hene. Dixwazin çek û silahê xwe bifroşin Tirkiye. Ji Tirkiye her alî. Mesela Rusya ji Tirkiye pere digire, Amerîka ji Tirkiye pere digire, Awropa ji Tirkiye pere digire, di berdêla ticaretê de Tirkiye jî di berdêla van hemî ticaretan de dibêje kaş kerema xwe re destûr bidin min ez hinekî êrişê Kurdan bikim. Ka destûr bidin min ez çend Kurdên din jî bikujim. Dewletek süper ehmeq. Hebûna xwe, pêşeroja xwe, siberoja xwe temamen li ser tunekirina Kurdan ava kiriye. Devletekî süper ehmeq. Gerî zekalî. Hakikaten gerî zekalî. Yani ew perê ku dide Amerîkayê, Rusyayê û Awropayê di berdêla ew qasa kuştina Kurdan de eger însan be were Kurdan re bikeve nava ittifaqê li Rojavayê Kurdistanê dostanî pêş bixe, li Başûr dostanî pêş bixe, sînorê di navbera hey çar perçeyên Kurdistanê de eger rabe wê demê aramî çê dibe mirov dikare mîna însanan bi hev re bijî. Ew qas pêdivî bi şer tune. Yani
Türkiye dibê eger tu tunebî problem tune şmera dibêjin. Em jî hene ve demê problemê dewleta Tirkiye tucar bi dawî nabe. Yani jiyana bi dewleta Tirkiye bi vî şeklî qet nemümkün. Mesela nûçeyekî hebû ev pizîşkiyan heye Serokkomarê Îranê dibêje piştî ku ez hatim hilbijartin ez ê gera xwe ya yekem li Iraqê bikim. Mesela têbîre we şerê İran û Iraqê heyş sala ajo bi dehan hezara însan hatin kuştin şerekî pir giran bû. Hatta meseleya Helepçe jî yek ji perçeyekî şerê İran û Iraqê ye. Binêrin niha çi bîye tesîra Îranê li ser Iraqê gelekî zêde bîye ew Îrana ku bi heyş sala li hember Iraqê şer kir îro diçe hevîtina xwe ya yekem li vî welatê pêk dîne. Ev çi nîşan dide? Nîşan dide ku dema hikûmet biguherin, dewlet biguherin çawa ku Saddam çû mirov dikare li hev bike. Îro eger dewleta Tirkiye xwe sererast bike, tamamen ji Kurdan lêborîn bixwaze, tazmînat bide, ji ber kirinên xwe yên dîrokî yên 100 salê aniye serê Kurdan ji hemiyan şûn ve gav bavêje, qebûl bike ku sûç kiriye, hemî hevalên me, Kurdên me ê li zîndana serbest berde, wekê gava yekem ya van hevdîtina, wê demê em niyeta wana baş dibînin. Çi qas televizyonên Tirk hene, televizyonên Kurdî vebin, ji dibistana seretayî bigire, heta dawiya zanîngehê perwerdehiya Kurdî bibe fermî li Tirkiye, zimanê kurmancî li Tirkiye bibe fermî li Tirkiye. Wê demê em niyeta baş ya dewleta Tirkiye em fehm dikin, wê demê em bawerî pêtînin. Ama heta ku însanekî me li zindanên Tirkiye ji ber kurdiyetî di hepsê de be, heta ku perwerdehiya Kurdî nê dest pê kirin, heta ku çapemeniya Kurdî tamamen ne azad be li Tirkiye, dewleta Tirkiye hezar sozan jî bide Kurda viku valaye. Tüm manavî tune ye. İşaretên pratikî lazım e. Hevan no. Kîja nûçe ji wara pêşkêş dikir? İja ev meseleya nobedariya hevbeş ya bi dewleta Tirkiye û Rusyayê re me çi gotibû? Me gotibû Wezeretê diyar kir ku armanca nobedariyên hevbeş şopandine da ku dîsa pevçûnê leşkerî dernekevin. Tê zanîn ku belabûna hêzên Rûsî li Rojda Efratê piştî vekişîna beşekî Amerîka a sala 2019 çêbibû. Ev hêz li çend bingehan li Kobanî li firokxaneya Qamişlo bicihî bibûn. Li wê derê hêzên Rûsî hatibûn bicihî bibûn. Niha şîroveyekî heye, analizekî heye, şîrovekarê siyasî Doktor Mirzad Hajim ji dengê Amerîkayê re beyanateke parvekiribû, gotibû Rûsya li herêmê welatekî garantûr e. Sûriye ji bo wê gelekî giring e, naxwaze ev welat ji hev belav bibe. Madem naxwaze ji hev belav bibe, çima hebûna dewleta Tirkiye li beşekî Sûriye qebûl dike? Serêkaniyê Efrîn, Bab, Cerablus, Azaz, hemî destê dewleta Tirkiye de ye. Li wan deran çeteyên Daişê perwerde dike. Rusya zane. Gotinên yani ez behsa kek Mirzad Hacîm nakim, ew şîrove dike. Erê helbesa Rusya, armanca Rusya wisa xwe nîşan de, lê belê di pratikê de tavîzan dide dewleta Tirkiye de meseleyên cuda de. Rusya dizane ku proje û planên Tirkiye li Sûriye çi ne? Rusya dixwaze wan bisekînîne, lê belê Tirkiye welatekî NATO ye, Rusya nikare êrişên wê rawestîne, loma jî tenê şiyariyê dide. Her wiha pêdiviya Rusya bi Tirkiye heye di meseleyên Ukrayna û Derya Reş de. Dibêje şîrovvegerê me siyasî. Niha hevan no. Bi destûra we ez ji wara dîmenekî bînim. Kaûnçewanin hinekî ji me re şîrove bişînin ji kerema xwe re. Şîrove bikin, şîrove bikin, şîrove bikin. Ez ji wara çi bînim? Ez çima hatim vê derê? Ez ji were herim evek bînim, dîmenek bînim, paşê em ser wê dîmen hinek biaxivin. Ev nawûn dibêjin 10 deqe afê qirkawî zeha bû.
الوی دری گوداری کن راحته یا مهمه و مرو دری باخفه و قرکه مرو من زهانه به نه موسى از حقیقتا هر جرا کو و وشان زندی پکتینم ایمن heyecan مدگره çünkü 28 سال از تلویزیون da خبتم تلویزیون جداده جمعه تیوی حتی نه متم خباتین پیشکشی کریه اما her جاری از درد کم اکرانی جهر بشین جواکا ما استینم برچاوی خال متماشید کن جرببرین سیاسی بگره حتی هر بشین جواکی yani ji qahweyan bigire, ji malan bigire, ji kalopîran bigire, şivan, gavan, berxevan, revebirên siyasî, yani ji her tabaqeyên civakê însan li me temaşe dikin. Yani 10,000 însan li me temaşe dikin, ev kî ne? Ji civaka me ne? Ji ber vê yekê rêz û hurmet hem dixim tona dengê xwe, sekna xwe, axaftinê xwe, şîrovê xwe. Hûn zanin ne rehet e. Merû vaxtê şîroveyekî dike د چارچوبه وی شیروی ده کاربه خطابه هر بشی جواکی بکه نه حسانه تو به زمانه که اکادمیک داخفی بشکی جواکی اشتفهمنا که تناگه هیجه تو زمان جواکی داخفی ایکو امبیجن جپرورده یه بی پارمانه دنوا جواکی دانه مروین حالی خواه تو به زمان آن داخفی و به شکل اکیدن تو تی سوجدار کرن دبیجن یا زمان اکادمیک ناخفه yani zahmetek umerum naberi bibine na hevanno binirin ev yani dixwazim hinek derdê xwe ji we re bêjim dertleşmiş bim derdekî ne giran e ev rewşa enflasyonê bahabûna hin welatan e hûn dibînin Tirkiye welatê we از وقتی دبیجم ولات و اون هیچ نبود و عاجز نبود نوسه گلک نوچه مهنه زمان زود در باسته به بنیرن حوالا بحابون لترکیه سدی شستو یکه یعنی لگوری و لروسیا که ولاته که نوا شهر دایه جبر مسئله اوکراینی امبارگو لسر هیه نکاره اداره خوابی که دیگل ویجی نه نقطه یکه بحابون لروسیا Polonya 4.2, Niderland yani Hollanda 3.7. Evji hem tesira şer heyel servan hem ji Covid ve enflasyon çe bu. Belçika 3.6. Hakikaten ya welatin Belçika mesela dem bedemet çim Belçika jber karê xwe ez dinirim fiyetên ew derê ê mağazeyan dişibe Swîsre. Di astiya Swîsre de ye. Bahabûn çawa zêde biye. معاش زیده نابه اما بهابونا کرین و فروتانه زیده بیه جفیت عربی هم بگره حتی خوارن و خوارنه هرتش بهایه جبرویه که اداره الاوروپا یعنی که زحمت بیه نمینه بریه یعنی امکانه کن بکار بین پره برهب کنتونه او یش بیر کن ون آنجا اگر لبلچیکا آلمانیا کار بین اداره خواه بکن افتشتکی باشه به معاش یکیش خواه نابه دو معاش لازمه جمالبات یکی 4 کسان رای نروژ، اسپانیا شخواهند بینی جاب نکز بخونم سوئیسره 1.3 یعنی بهابون ال سوئیسره 1.3 ایتالیا 1.6 و دنوا همی ولاتان ده ترکیه tam 6 jara zedetere jehar kesi yani 6.1 sedi 6.1 bahabun çeviye tişteki eğer 7 lira biye sedu 6.1 usaya hevanno ev la aliyeki yani mekhwasem jora hevalin kul Türkiye dijin le Bakure Kurdistan dijin ew şxa ve mesele dizanin ama çiye ejora bejim kuvveta milleti Kurd heye bikaribin isyan bikin hember ve meseleye aburi jiberkum meseleye aburi gendeli meseleye hükmeti tamamı civaka Türkiye ve Bakure Kurdistan'a alakadar dike milleti me Bakure Kurdistan'a naxwaze xabike qurbani jibuk rawş baştır bel her deri Türkiye milleti Kurd beje hevanno perskreki me netevi heye eğer em isyan dikin em peşiş bu meseleye xwe netevi isyan bikin zamanê me tune çand kültüra me qedexeye li devereki ferdekî me kurmancî daxfe êriş dikine
ام بونه کوله ام بونه خلام ام بونه کارکرین دمساله ام دچن د چادر دا دجین ام رزیل و رسوا بونه وک ملت لمملکت ما فابریکه تنه لمملکت ما جمسلين نتوي بگره حتى مسلين جواكي يو ام نكرم دعوات خواب بيك بينه يو جنجه كي ما نكره بزوجه يو الدعوات دا تين دقرن دا بجن بنشاوان دخم بنشاوان تشنش كان جريتكن دروشه كي وصادا امرابن اسيان بكن جبو مسلين آبوري كو تمام جواكين تركي آزاد به از باور بکن سبب دوست اگر کرد رابن اسیان بکن جبر مسئله پرسکریکن اکونومیک ترکیه نجات پرست نتوه پرست و جه پیجی دناو ده او ببیجن که کردان سری را کریه مسئله بکا مسئله سیه ورم پیشیل کردان بگرن و او تف به هورا ایریش کردان بکن شارکی نفقایی ویچیه ببه چما؟ چونکه او ببیجن کردان سری را کریه محقق جبو پرچبونه ترکیه حالا که تجبو باشیوان سری رات کی اسیان دکی نوسه جبر وی که کرد حقیقتا زانن کنگ سری راکن کنگ سری رانکن کرد سیاسی نه دوان 40 سالین داویه ده کردان گلک خواه گیهاند خواه پرورده کر خواه زانا کر جبرویه که زانن ملت کی خودی گروره خودی آنوره هم دویژن سر حدی آنور از بارد کم ج اونور ج فرانسی ته ملت کی خودی آنوره هوانو enflasyonla Türkiye Bakure Kursanı j 61 zede biye çare dedeste hevkariya Kurdu Türkandaya hemmi milletin Türkiye rabın serxwa ancak dikarin guherin pekbine ve hükümeti helveşinin razemeniye ki pir ciddiye aburi pekbinin nanem biçin Ahmedi mesele ki Ahmedi heye eğer ve bisti ve bistiye ve ne bistiye jvara bejim bunzanın dem bedem hen civan radbin dibin nave ol dinde Müslümaniyede erişe ser kafeterya dikin diçin müdahale jiyana sivil ya insana dikin jijnara bejim bi Kevin Hausi ne Kevin Hausi falan derite xuyaye kinci xwe bi şekli xwe bike yani hedi away jiyana li İranê li Bakurê Kurdistanê dixwazin bicî bikin mesela ev rêbaz li Tirkiye tune ev rêbaz li Tirkiye nayê bikaranê ama çi ye bi alîkariya hikûmeta AKP hen genç dibin navê ol baweriyê de derdixin nava kolanên Amedê de bi taybetî navenda wan li Batmanê derdixin civakê aciz dikin davêjin ser kafeteryaya insanan çima aciz dikin ji bo ku wê derê terör pêk bînin müdaxale jiyana sivîl ya insanan bikin yani awayê siyasî alternatîf dixwazin ava bikin li Filîstînê çawa bi rewş mesela anha li Filîstînê êdî basa mafê netewî ê milletê Filîstînî pir kêm tê kirin çünkü mesele terörize bu kriminalize kirin meseleya Filîstînê anîn Hamas çê kirin Hamas weke nûnerê milletê Filîstînê nîşanda êrişên terorîstî bi Hamasê dan kirin çi bu doza Filîstînê ya heq ya rewa îro maye dibin siya ol da ya heq yani dawa ol bawerîn ne ki kesî dînê teşte negirtiye ki her bir keve oda xaya razan sbe hatta yvere nimeja xabike tu xodaya xa ve her bir keve diyalogi hatta ser sbe kesî peşil te negirtiye ama ne li ser kesê ki ferz neke dînê xwe baweriya xwe heqîte tu neye tu nikarî werî dikana min ser û bin bikî bişewtînî ve terorîzmî pêk bînî باشه از نوچه جواره دخونه مهندسا شیروه بکن به هفره حقیقتا مثلا من عاجز دیگه یعنی جیانا تایبت یا انسانان جکیجان فکر و باوری دبه سیاسی دبه اولی دبه بلا ببه نکاره عیار بدته جیانا تیا شخصی ده عیار بدته نکاره herkes دبه حدی خوازانه به آویتن سر دکانان دیسا بندر اجواره نوچه دخونیم باشی امهنک به هفره شیروه بکن از باور نکم دیمه نیجاب نکه یا داویج سر دکانش خواه
کسی لنابچیا سور آمده به بومبه دنگ ایریشی حوش کافه کرنه پشتیمه اکی و جاریجی ایریشی خودی کافه کرن ده انجام ایریش دویم ده دستی برای خودی کافه شکست ده یانده تیرمه ده سه کس به چک و به بومبه به دنگ ایریشی حوش کافه کرن لتا خامزگفتا مزن نافچیا سوره حوالی می آمده بومبه داره باش ناستکن حقیقتا از دخوازم حوالی می آمده جمره بنویسینن یا جی اگر بخوازن تبلیبن مسئله چیه جمره ایزاه بکن جایرشکاران ویسل گوچ Umut Yıldırım keseki naviyone hatiye himbun hatın gırtın vedeme az basa vedeme dikim ha 11 tirme beriyame eki le pır derbas ne bu evdisa hatın berdan erişkarın ku hatın berdan piştime eki ve cariş erişe hadiye kafekrin erişe brayvi kirin de nava kolane de jayerşkaran Veysel Güç Umut Yıldırım doh bişev dema hadiye kafe u brayvi de kolane de ditin çer hakaret kirin küfür lovan kirin gef lovan xarın erişe fiziki peykanın de erişe de ملی برای خودی کافه هاتش کنندن برای خودی کافه ده درباره بویره ده گوت aynı kesam beriyan ha eriş kiribun kesin sujdar her roj livan deran lotikan davejin kom be kom tene kafe tene otele müşteriye me aciz dikin taciz dikin me doh gliker naha dibin çavan dane ev kes jmezinin xwe yen kul peywan de sekinin heze digirin kine ev mezine wan ev zibidiyen mezine wan kine ku av qasak van gencan teşvik dikin jibu bavejin ser otela u kafeterya u insana aciz dikin ev keçin me ev ku xaşik li xad dikin xad xemlinin diçin kolane u diçin vana taciz dikin peşil wan digirin ya insanın be ahlak muçava dikarin be ahlakiye xwe ahlak bidin derdore madem ki ew qas hûn xwedî girêdayê ola xwe ne herin mala xwe ola xwe mala xwe de bijî baş e yani ji wan gencan yê ku li me temaşe dikin heqeten ez pêşniyaz li wan dikim kesî pêşî li we negirtiye herin ola xwe bijîn mala xwe de baweriya xwe pêk bînin herin cinneta we li we pîroz be ama bihêlin civaka me pêşkeve modern be milletê Kurd biryar daye êdî nûjene hemdeme gihandiye astiye herî bilind ya mirovahiyê em dixwazin xwe bigînin astiye herî bilind ya mirovahiya îroyîn ji nexweşiya re derman bibîne di tippê de şoreşê çêbike di hilberînê de şoreşê çêbike refah aramiya welatê xwe derbixe astiye herî bilind yani em nehatine dünyayê di nava şêst heftê sal emrê xwe da em temamen mîna dewra Musa bijîn kes nikare me mehkûmê jiyana dewra Musa bike sal 2024 em li gorê vê demê dixwazin bijîn yani hen kafeteryen ku bi navên biyanî bi navê îngilîzî hene Starbucks û kafeteryen bi vî şiklî davêjin ser wan jî êja qaşo mîna ku kafeterya yê İsraîlê bin yan jî yê cûhiyan bin ya şexs bikartînin yê İsraîlê beştera çi dewleta te hikûmeta te AKP sibê hetayê varê bi milyonan bi milyaran ticaretê dike bi İsraîlê re tu atî pêşî li kafeteryekî digirî tiştekî wisa tune ye yani hem kafeterya û hem jî jiyana taybet ya însan di vê derê de dîsa derdikeve holê binêrin welatê me Bakurê Kurdistanê divê di mesela ewlekariyê de xweser be em wextê ewlekariya xwe bihêlin ser çend zibîdiyên Tirkiyê li Amedê bi vî şiklî dibe em nikarin ji malê xwe derkevin ew zibîdiyên Tirk dibin navê polîs dibin navê esker de tên qaşo ewlekariya me digirin qaşo me diparêzin tam berovacî piştgirî didin van gencan ku tam soytarî ne soyu tarî yani koka wan tarî ez bi vî şiklê dibêjim ez vê meselê dirêj nekim mesele ew xas hat femkirin ama di hevdîtinên bi dewleta Tirkiye re yek ji xalên girîng ew e ku mirov
لهرم آخه هزین اولکاریا هندورین آوا بکه هر هرم جالی جوانین و هرم و ورم پاراستن ev gelekî giring e yani em ewlekariya xwe nehêlin ser çend gencê ku em nizanîn ji kîjan bajarê Tirkiye tên. Keskîn Bayindir axifiye, Keskîn Bayindir ez bînim ser ekranê hevanno. Keskîn Bayindir axaftina wî mühim e. Ez giringî didim axaftinê Keskîn Bayindir. Ji ber ku heta niha daîmî bi Kurdî axifiye ew yek ji serokên vê tevgerê ye genc e, ciwan e. Tiştê daxife dizane çi daxife û gelek jî aktif e di çalakiyan de tim li pêş e. Yek jî axaftina wî tim bi Kurdî ye. Hakimê Kurmancî ye. Ez pir hez dikim. Eleqa wî ji bo edebiyatê, ji bo hunerê çi qasê ye nizanim. Lê Selaheddîn Demirtaş wisa bû. Yani têde estetik heye. Em tim di dawiya bername xwe de dibêjin. Çi dikim bikim bila bedew be. Mesela Selaheddîn Demirtaş wextê ku dikir bedew bû. Her tiştî wî bedew bû. Hitabeta wî pir bihêz bû. Axaftinê wî kin net bi tesîr bûn. Zanîbû çi dibêje. Bersivê wî zelal bûn. Devê xwe de gotin nedibir nedanî. Mijarekî eger eşkere bikira mijara wî pir kin û zelal bû. Selaheddîn Demirtaş yek ji mirovên herî mühîm e ku di van 30 salên dawiyê de di tekoşîna legal a siyasî de Kurdan bi dest xistiye. Xwedî li Selaheddîn Demirtaş derkevin hûn zerar nakin. Ji bo me bêrûmetiyekî pir mezin e ku dewleta Tirkiye hatiye Selaheddîn ji nava civakê derxistiye biriye avitiye hepsê ciwaniya wî jê didize. Yani Selaheddîn Demirtaş îro di zindanê de be ew tenê zerar nabîne. Civaka me zerar dibîne ji ber ku civaka me ji Selaheddîn Demirtaş bê parma. Hûn zerar dibîne. Çünkü Selaheddîn Demirtaş ne di nava we de ye. Yani serokekî min a Selaheddîn Demirtaş zû bi zû cardin nayê nava civaka me. Bi vê wesilê me ew jî bi bîr anî û çi dibe bila bibe eger hûn xwedî li Selaheddîn Demirtaş derkevin hûn ê qezenç bikin. Eger hûn xwedî lê dernekevin wê kesê min a Selaheddîn Demirtaş di zindanê de tijî bin. Heyf e, guneh e, stûç e. Niha Keskîn Bayindir me çima behsa Selaheddîn kir ji ber ku Keskîn Bayindir di van aliyan de di ciwaniya xwe de di axaftina xwe de dişibe Selaheddîn Demirtaş lê ew pir aliyî wî hebû. Hem parêzer bû, hukuknas bû, hunermend bû, xatîb bû, ji edebiyatê fehm dike, ji resîm fehm dike, ji müzîkê fehm dike. Deh tiliyê wî de deh huner hebûn Selaheddîn Demirtaş. Keskîn Bayindir ez pir dixwazim vê derê rojekê bikim mîvan jî. Ez ê telefon bikim pir bi kêfxweşî dixwazim pêra diyalogek çê bikim vê derê. Weke hevpeyvîn hem di derbarê kesiyetiya wî de, şexsiyeta wî de, di derbarê xebata wî ya siyasî de, armanca partiya wî de dixwazim vê derê bikim mîvan jî. Ez ê hel bikim, ez ê rojekê eyer bikim. Na ez biçim fotoğrafı wî bînim, dayînim ser ekranê. Yani ez Keskîn Bayindir zûva dişopînim. Her tiştê ku dibêje ez dixwînim, teqîb dikim. Ka li ku derê ez her bînim. Ez bar dikim li vê derê bû. Hûn qusûram nanerine meselê teknîkî de ez hinek ecemî ve ama ecemîtiya me hinek derbas bû jî ha. Ne wekî berê me. Ne wekî berê me. Yani gelek pêş ketime. Mesela dikarim fotoğraf bînim, dikarim film bînim, dikarim ji were tekst bînim bixwînim. Êm di mesela
پیشکشکرنا نوچه و آنینا برهفکرنا نوچیان دا پروبلم امتنه ده وان نویساندن بنی ده جی جانا پروکرنا دیمن و فیلمان ده هنک عجیمتیا مهیجی هیه کاز اکک کسکیم بایندر بینم نوچه اوی جوارا بخوریم هفسروکی گشتی پارتی هرم دموکراتیک DBP کسکیم بایندر ده چارچوبه خباتن ریخستن کرنه یم پارتی خواده لإزمیره به نونرین پارتی و سازیان را جویا بایندر وها اخفی دولت ترک پروژه که نو دانیه پیشی خواه به بردوام پیلانا شرک اصلاحات هول ددن آخو زمان کردان تنبه به بریا دو روژان لسلیمانی ده انجام ایریشا به درونان ده دو جن هاتن قتل کرن اموال ایریشان شرمزار دکن ده سال 2014 ده ترکیه جه تکوشین آزادی کرد و کردستان را شر اعلان کرد اف بردوام پروژه قرکرنیه لی کرجی دنوا خباتان دانه دایک جن جوان لهر قاده تکوشین خود دومینن چارنو سبی تکوشین ده دست گله کرد دایه جالی بلند کرنا تکوشین و پراتیکا کو ام داینن هوله گله کی گرینگه وکه گله کرد لإزمیره لترکیه لهر دره ام دوز آزادی و دموکراسی ده دومینن تو حس تو شر و دجمناتی گلیه کی جی نکاره گله کرد جوی تکوشینه بگره کسکیم بایندر جهر کسی خواست لدجی تجیت الامرالیه به همو هزا خوابته بکشن و گوت اگر تجیت ورا را کرن وجبو ترکی جی جیانه که دموکراتیک پیکان ببه بایندر هفکاریا پدکی یا به دولت ترک رجی به تندی رخنه کر جه کردان خواست باوری به هزا خوابینن هزا جوهری دبیجه و هفیا خواه جبو سرکفتنه تم بپاريزن دبیجه کسکیم بایندر ام جی جیرا سرکفتنه دخوازن نها ام درباسی مجاره اساسی ببن هوانو mesela esat na vedere eğer heval komiser hebben ez dixwazim mesele ki geleki gringe ez beku şirove bikim nuçe peşi jora dixunim paşe jî ez duse hevokan şirove jora bejim û ez li şirove ve jî godarî bikim di derheqê tekiliye esat bi dewleta Tirkiye ez li şirove ve jî dixwazim godar bikim bixunim kame ani bu kuderi Esad şu kuderi Esad vaya. Esad vaya. Naha hevanno binerin. Duh naha ev mijara tekiliya Türkiye be Esad ra yani ev mijara ku Türkiye hewlde de be Esad ra bike ve diyalogi ev 3 sale berdevam dike. Yani devleta Türkiye بدو گوتنا درج ناکم مرق نکن دولت ترکیه د سیاست خو یا روشتا ناوین او افریقای ده شون وکاوت بگلک ولاتن کو پیرا پیشی دجمن بو وکه مصر وکه سیسی اونزانن مرسی برای مسلمان به طیب اردوغان را دوست بو لبل سیسی هات اویج سر حکم خست خواره داربه کر سیسی هات سر حکم داری طیب اردوغان گوت حتی صاحب لدنیای سیسی و دجمنه مبه چو دستونگی سیسی ماش کر پیرا بو دوست سیسی نهاوی تو وره ترکیه جی باشه ev numune eki gelek numune din hene ez dirêj nakim niha Esad dijminê Tayyip bû herkes dizane berê dost bû paşê bû dijmin niha Tayyip dixwaze ji nû ve pêra bibe dost çima çünkü nikaribû hêza Tirkiye neçû Sûriye niha jî dixwaze pêra li hev bike ji bo çi ji bo xatirê ku Kurd nebin xwedî statû wekî din tu manewî tune ye îja ev demekê tê gotin tê baskirin ka çewa atmosferekî çêbe ku Sûriye û Tirkiye li hev rûnên meseleyên xwe yên dagirkeriyê herêmên ku dagirkiriye yan jî ev çeteyên ku dewleta Tirkiye wan xwedî dike çewa dikarin hemî ji nû ve dayînin ser masê û vegerên salên dostaniyê weke berê heta niha ji Tirkiye wetirê here bi Esad re hevdîtin pêk bîne ew jî lawaz e û bi rêya Rûsya ew lavê Rûsyayê dikin ew ê henekî pere jî bidin Rûsyayê tîcaretê jî bikin û Esad bînin dayînê ser masê Esad got ez nayêm du şertê me hene pêşî
hûn hevkariya xwe ya bi çeteyan re bidin rawestandin, yani teroristên min xwedî nekin û paşê jî we axa ku dagir kiriye vala bikin biçin. Du şert, ne zêde. Türkiye piştî demekî eşkere kir ku ew nikarin van daxwazên Esad bînin cî, paşê gotin baş e em dawî li hevdîtinê tînin, em nikarin hevdîtina pêk bînin. Sûriye jî divê destûra bingehîn an nû erê bike, hilbijartinan çê bike, Esad ji nû ve were hilbijartin û meşruiyeta xwe bi dunyayê bide qebûlkirin, em jî ancak wê demê dikarin hevdîtinê pêk bîne. Tabii hemî derewin. Anha Esad bêje temam Türkiye sibetê razî ye. Yani şertên dewleta Tirkiye hemî derewin, fasafî sone. Ji her tiştî re amade ye. Niha di nava daxuyaniyên Beşar Esad de hin guherîn min ferq kirin. Berê du şert danî bû, teroristê me xwedî nekin û vekişin. Niha wisa nabêje. Niha dibêje li dunyayê krîza aborî heye, krîza siyasî heye û her tişt tev li hev biye, şerê sêyemê cîhanê heye, em mecbûrin diyalogê çê bikin. Ev gotina wî hinek balkêş e. Naşibe gotinê wî berê. Min ev şîrove ji kesekî jî nebihîst, min ji nava axaftinê wî derxistine. Mesela hemî hevalên me yê ku YouTube çê dikin, hemî şîrovegerên siyasî tev dibêjin Esad du şertan datîne pêşiya Tirkiye. Mesela çete û terorîstan û vekişîn. Fakat niha wisa nabêje. Ez ji weran nûçe bixwînim, niha çi dibêje? Niha dibêje saet çiqa zû diherike. Beşar Esad di xîteba xwe ya li Meclîsa Nûneran de axivî got ji bo tekiliya Sûriye û Tirkiye vegerin mîna berê divê destpêkê sedemên ku tekiliya her du welatan xirab kirine ji holê bêne rakirin. Ev hat femkirin. Yani kîjan sedem tekiliya me xirab kiriye, ew sedem eger ji holê werin rakirin, tekiliya me wê baş bibe. Daxuyaniyên rayadarên Tirkiyeyên di derbarê destpêka diyalogê de rastiyê nîşan nadin. Dibêje Esad. Rewşa li cîhanê krîz e. Bandorê wê li ser me dike. Divê em baweyekî bi lez bixebitin ku çareserî çê bikin. Li gorî wê em bi înîsyatîfên di derheqê Tirkiye re didin distîne. Welatên ku van înîsyatîfan bi rê ve dibin Rusya, İran û Iraq e. Tişta ku min tirsîne ev e. Binêrin. Vê derê de çi dibêje? Dibêje daxuyaniya rayadarên Tirkiye derewin. Yani dibê halbikî dibê em dikarin bi Tirkiye re bidin bistînin. Krîza li dunya heye filan bêvan. Dibê em ji xwe anha em bi diyalogê rane. Em di diyalogê de ne. Bi kî ra? İnisiyatîfên di derheqê tekiliya bi Tirkiye re. Yani komîtê hene, înisyatîf hene, Rusya, İran, Iraq wan înisyatîfên bi rê ve dibe, yani navbenkar. Navbera me û Tirkiye anha dibê tê çêkirin, em bi diyalogê de ne. Beşar Esad xîtabê Tirkiye jî kir got me deverekî cîhanê me deverekê cîranê xwe dagir nekiriye ku em jê vekişin. Me destek nedaye terorê ku em destek dayînê bisekinînin. Çareserî lehevkirin e. Divê em tespît bikin ka li ser kîjan xalan em li hev nakin. Ji bo tekilî vegerin mîna berê divê destpêkê sedemên ku tekiliya me xirab kirine ji holê bêne rakirin. Em dev ji mafekî xwe jî bernadin. Elbet basa mafê xwe dikem, mafê xwe divê em dev jê bernadin. Divê eger em werin cem hev, em diyalogê çê bikin, pêşî divê li ser kîjan xalan em li hev nakin, nakokiyê me çi ne divê em tespît bikin. Yani vê derê de banga diyalogê li Tirkiye dike. Ha, hûn ê bêjin ev Kurdan çi qas eleqedar dike, Kurdan ji nêz ve eleqedar dike. Çünkü Türkiye wextê ku bi Esad re were dora masê, şertê dewleta Tirkiyeyê yekem ew e ku Esad zextê bide ser Kurdan. Ha, Esad bi tena serê xwe nikare zextê bide ser Kurdan. Elbet dixwaze. Lêbelê hêza wî têr nake. Çünkü 100,000 çekterên Kurdan niha li Rojavayê Kurdistanê di perwerdê dane
پلیسین کردان هره عسکرین کردان هنه ارتشکی مزن یا کردان هه لویدره لروجاوی کردستانه و هر روز افته نوکرن لدیر زوره او 400 وسایتین عسکری که هاتن کتن دیر زوره در سخوا گرتن و وکشیان هزین گریدای اساد و ایرانه که ترکیه جی دستی ترکیه جی تیدا بو عراق جی تیدا بو مجبور مان بچن جم روسیه و هاتن به قصده را لحف کرن وکشیان قصدن ها کنترل دیر زوره جنوب بدست خستیه یعنی اساد به تناسری خواهی دخوازه زوره لکردان بکه یعنی دوی دریده ماشالله پیوستیه وی به ترکیه تنه اما ترکیه اجواره بیجم شرط یکم evet ام دوام دکن من نخواسته شیروه بکم از پیشی نویسی جواره بخونیم بشار اسد گفت دوی ترکیه جخاکا کو داگر کریه وکشه و پشکریه کو ده ترور راوستینه داخویانی رایدارین ترکیه ینده درباره دسپیکا دیالوگی ده راستی نشان آدن سروک سوریه بشار اسد گفت چاره سری نه بقررتیه ما آخه ولات جیرانه خود داگر نکریه کو ام جوکشن ما پشکریه ندایه تروری کو ام پشکریه راوستینن چاره سریه و مسئله اوه کو مرف راست به خلطیه ناس بکه خواه رخنه بکه و قره نبه اساد دیار کر کو به اشکره کرنا سدمین راستقین پرسکریک ناینه چاره سر کرن و ها دوام کر جبو جنوب آوا کرنا پیوندیان یعنی جبو جنوب تکیلی چه به دولت ترکیه دوی پیشی سدمین کو پیوندی تک برنه جوالی بینه را کرن امدف جمافی خواجی برندن سوریه دخوازه که ترکیه جنابا آخاوی یا داگرکری درکه و بچه لسر جنوب آوا کرنا تکیلین به ترکیه رجی اوسا دوام کرا خفتنا خواه هر روژک در باست به نه تنی سوریه دا عین دمیده ترکیه جی زرار دکه ام لگوری برجواندی لگوری پرنسیبی خواه نزیکی و مجاری بون ام تقاض دکن که دوی ترکیه و پشکری بده پشکریه که ده ترور راوستینه مثلا دوی داری دجی دویجه اگر پیوندیه میا به ترکیه را تونه ام زراره دبینن مثلا ام تقاض دکن دوی نتنه سوریه ترکیه جی زرار دبینه یعنی نبونا دیالوگا به ترکیه را وکه زمان وندابوی وکه زرار دبینه افجی اشارت ویه که کو اساد دخوازه به ترکیه دیالوگ ورد دست بکرن یا گرینگ اوه آرمان جمع زلال بن امزانه بن چوات هفگرن بریانها وزیر پاراسنه ترکیه روزانت نبیره وشخواه مجاره باسکر بو یشار گولر شرط ترکیه ین وکشین از روژاوی کردستان اشکره کربون و شرط پیویست گوتو بو دوی دستورا بنگهین ورنو کرن و اساد بکه وحل بجارتنا فلان بیوان از داخوکانیوان دوباره نکم نه هوان نو دوی داره ده امتید گیجن ام فهم دکن که اساد جبر کریزا سیاسی یا لجیهانه جبر عارفیه شرسیه می جیهانه دخوازه به ترکیه دیالوگا خواه نو بکه دوی داره ده یا که دکه پارا کردان تدبیرین خواه بگرن پرسکره که خواه نافخوایی داینن آلیه که دیالوگا خواه نافخوایی پیش بخن تکیلیه خواه با امریکای به هزین هف پیمانی بوان پیش بخن و خواه زخم بکن تجار باوری به روسیه نینن روسیا به ترکیه دخوته و نبیجن امریکا جی به ترکیه دخوته نه وسایه امریکا باوری به ترکیه ناینه تنه ترکیه به کارتینه یعنی روسیا جزوبایش کردان حزناکه و هر جاری کردان دنیوی ریدا هشتیه تم وسایه ایمن باوریم به روسیه تونه باوریم من به امریکای تونه بیجی از زانم که برجواندین امریکای دهبون آمده هیه باوریم به امریکای تونه البته اما برجواندین روسیه لجمع تونه برجواندی روسیه لجمع اساد و سوریه هیه روسیه دخوازه اساد و سوریه قوی ببه به حزب ببه زخم ببه اما امریکا و هزین هف پیمانی دخوازن کرد هبن جبر که هبونا کردان فایدوان جهبونا امریکا یا لحرمی را هیه جبر ویه که یعنی نکو باوری پیتینم مثلا فایده مثلا داینوستندنه فایده مل جمان هه فایده واجل جمعه هه ام هودو بکارتینن ایو سایه روشو سایه هوان نو و 305 400
mesaj nivîsandiye ka ez binêrim di nava mesajê we de ez çi dikarim bigirim û nîşanê hevalê we bidim. Maşallah Yıldırak ez te datînim ser ekranê. Heşa dewletên dagirker ji bo tunekirina Kurd dikarin bi şeytan re jî rûnên rast e. Ez guman dikim hevalan tevî weşan ecibandiye destî wesaq bi hevalên hêja. Erê weşanê biecîbînin. Ya hinekî bilind ke vê meselê ya. Ez dixwazim hinekî bilind be ku em hinekî xwe bînin bi hezaran sed hezara însanan çawa çêdibe nizanim. Ama hemî destî we de ya. Şîra tu çewanê tu bi xêr hatî tu zû de tunê şîra heval. Mala te ava hevalê Ramazan. Ez dixwazim vê derê tu herê var werî em li hev godarî bikin. Ez vî van camê re dayînim ya. Ez û we besin. Wekî din kîjan heval hene? Deniz Timur. Eger Kurd li zapê bi ser keve wê rojava jî bi ser keve. Binêrin eger zap binkeve tişe tim pozitif baxifin hevalno. Pir baş e ez na behsa tişekî bikim. Ji kerema xwe re wextê binêrin. Hûn behsa tiştekî dikin ev şîreta min e li hemî hevalan. Mî pozitif baxifin. Mesela nebêjin eger em li zapê tek biçin. Mesela gotina tekçûn û zapê neynin berhev. Bibêjin serkeftina me ya li zapê wê vê faydê wê bixwara bîne. Mesela pozitif. Wextê ku hûn tiştekî fêrî hevalê xwe dikin, mesela çawa tu wextê nivîsandinê fêrî hevalê xwe dikî jê re nebêje wisa nenivîsîne. Mesela ev negatif e. Daîma tişta rast pê bide nivîsandin. Ez vê nûmunê jî tim hez dikim. Wextê ku tu gogê futbolê fêrî zarokekî dikî tu nîşanê wî dî çawa nigê xwe lêxe û bike gol divê tu ya rast nîşanê wî dî. Mesela jê re nebêjî wisa lê nexe. Mesela awayê şaş nîşanê wî zarokê nede. Awayê rast nîşan de. Ji ber vê yekê tekçûnê tu car weke nûmune nîşan nede. Nebêjin eger em tek biçin. Na. Eger em bi ser kevin. Daîma tiştê pozitif bibêjin ku em jî mesaj bişînin ji fezayê re. Ji gerdûnê re. Baş e hevalno. Ez vê pêşniyazê li we dikim. Yani tim pozitif bin. Pozitif. Ez xatircî we bixwazim hevalno. Yani destê min ji we nabe ji ber ku ya tişta balkêş çi ye uzanin. Ez wextê dest bi weşanê dikim sed du sed heval tê dane tam dawiya weşanê em canan diçin 3 sit 4 sit 5 sit hejmar gelek zêde dibe. Ji ez naxwazim van ew qas însanan cî de bihêlim biçim. Ama hevalê me spor dibêjin tu cî de bihêlî baştir e ji ber ku tu her roj bername çêdikî nekeve nava mereqa. Tu wextê ku xatir ji wan dixwazî ev nave bêhurmetî normal e. Ev ne cûreyekî bêhurmetiyê ye. Hejmara hevalan çi qasdê de dibe bila bibe saeta te hat xatir ji hevala bixwaze û bila sibê jî werin dewam bikin. Baş e ez xatir ji we dixwazim ez ê jî li gorî gotina wan tev bigerim. Ji kerema xwe re vê gotinê jî esas bigirin. Çi dikim bikim bila bedew be û daîma aliyê pozitif yê meselê derxin pêş ku bila peyama we mesaja we biçe ji gerdûnê re. Xatirê we silav.